Nomuli dada, nomuli baganda bange, nomuli muto wange Sylvester. Sebo regional card. N'abakulembeze b'amadiini mwena. Nsangaire ino okubabona. Ba honorable members of parliament, ba chairman LC5 mwena abaliwo, n'abawumula, ni mwami Kayemba mwali. Mukwano gwange sebo chairman weruka nkwenda ino. Era navo wano lwalero ndakobera lwaki nkwenda ino. Bakulu bange mu government ndi babona mwena muli awo. Omukaire presidential advisor wa poverty mu Busoga muno. Ebigambo tusabibwa bibe bitono. Sebo director. Omuvangano gwa Busoga guno Baba Kyabazinga yaikiriza gukolere mu Busoga muno. Statement yonka je ndikwenda okola wano. Was a contradiction whatsoever. There is no single contradiction. Kubanga gukali kutandika abagukulembera besitula bayide bugembe ku lutiiko basaba Baba Kyabazinga bakolere mu Busoga muno bamukolere emirimu gye. Tuli kusaba Abasoga mwena abalikozesa ebigambo oluyisi byembona nga tibigemagana. Ate nga biva mu bantu bakulu oluyisi bensuubira nti emyaka gikuzeekuzeeku. Twegendereze ebigambo bye twogera. Kino Busoga kiyeetaaga. Nti buli muntu yenna ali kwenda okolera Busoga ekirungi aweebwa omukisa akolere Busoga ki ekirungi kulwa Busoga efe. Nti buli muntu yenna ali kufuna obutayikirizaganya nga wali abasobola okubutoolawo baweebwa omukisa babutoolewo. Wenongera okwo ebigambo ebingi mandi kwonoona. Tuli kwenda okusabira consortium n'okusabira Abasoga bona abenda okolera Obusoga ebirungi. Kimbumba abayiweko obwibuka era bongera okola omulimu ogwo. Ndikwenda okwebaza abali kusabira buli ssaawa. Kuba bye muli kusabira muli bibonaku. Katonda yeebali. Tuli kwenda okwebaza Busoga Consortium olwa Busoga olwa village model. The model village. Ife nga abateekera iwanga tuyikiriza okulinga ku modern era weenaabamu ebyetaaga okulongosaamu tudayi bakole. Okay? Aye tuli kusaba nga tulikola model dino dona digemagane ni model da government. Kuba omulimu gwaife complimentinga government ti ku competinga na government etutwala. Kale nga tulikola model dino tubone nti ni PDM erige magana bulungi n'ebintu bino twidafuna obuganzi eri bakama baife. Ndi kwenda okwebaza imwe mwena. Ate era nakoba nti Obusoga okuba ni model entuufu kitandikira mu maka. Ate era nakoba nti Busoga okuba ni model dino kijava kwimwa abakozi abanene mu government. Era abo ba private sector Busoga besobola obonerako. Wetuba tulina ebyalo bibiri. Muvala wena je uwe ekivubuka otandike. Taaka wena je uwe Busalamu okole ki otandike. Kino kye nasaba nga tukokera ebyokusoma. Nakoba nti tuleese okusoma kuno. Aye buli muntu yasomera mu isomero, ayireye mu isomero lye akola ekyo. Busoga edda kukyuka. Tuli basaba muikirize nti buli kyaki lwebasa mwide mbe ba board of governor oba musigiti obani bana muikirize. Mukulu wange wano olondi headmaster yamukakwati nkubinze ku bwa board of governor. Aye baba we bali kulwana. Akoti be ndiwo njawa. Now look at what is happening in that school. Baba Bishop we bali. We bali tulondamu notuta mu masomero gano gafuga. Bana tutayuwa bakulembeze batulozi. Tukozese n'ama office gaife okukyusa ekitundu kyaife.
amamba bamemba ba cabinet ndikwenda obebaza okunongera obuyinza ngankali ngankali executive director wa planning authority mwanongere nebigemagana ni physical planning era nendo bakakasa nti ntandikira wano mama webali aye ntandikira wa kuba buti obuyinza mbulina oba ozimbye mu service lane mutere muveemu abayigalawo enguudo mutere mukole ki mudigule abayigalawo ebikuubo mutere mukole ki mubigule buti obuyinza mbulina mbalenga mukola nti mbuzira eba nambulina ate okulaga example Uganda ntandikira wa kibumba abawo omukisa mube bulungi era tukole bulungi ndikulinda complaint dona edigema ku bintu ebyo nga diri wano wife mu capital ya Busoga Consortium erikolera nda kubihandolinga with the urgency and the force required kibumba beni Basoga oba mukidi nti akulira idini lya SDM Busoga. How many of us know it? You see? Akulira idini lya SDM Uganda Busoga. Aye buli lwetera okuba n'emikolo gino tumwerabira. Ndikusaba nga tulikola okusaba. Tumwete tumwandule eri Busoga. Abasoga bategeere nti akulira idini eryo Busoga mu Uganda Busoga. Ngeri aba orthodox bana ife era oli kubona ndiri muino kuba ni ife bene tulirimu. Kale ndikusaba tunaba tulieruka baba tutukirire mukulu wange oyo we Budondo wano Buwaji mu maka gandi mukika tumwete tumwandule eri Busoga abasoga bonona bategeere nti tulinayo omukulu owundi kantwala omukisa guno kweta chairman wa Interreligious Council aide babo yogere ku nkuidi oli munafu era obwera ndi complaining an ndibana muli kulwa muleke dada ile yeka kale webale ino webale Mukere waife third deputy prime minister nebindi mama waife minister for presidency minister Madam Pasi Sinamukaza oyo muwala wange zena we mufugira sebo Katukilo wa Busoga ate omwidukulu zena we mufugira sebo mukulu mula n'omukulu wakaze tulina isano nti buti oli kulembera ensonga eno baganda bange mwena otukulembera enzikiriza daife wano mu Busoga nyabo omwe w'amagezi wa president by honorable members of parliament present abakulu kuva mu government by LC 5 mwena abaliwo sebo RDC okuva ewaife eruuka abana mawulire kijja kulwawo sebo Mr. Mula. People look for testimonies, but this one is a testimony. Ezira mukulu Dr. Boa, you remember, n'abakulu betwali nga tusaba. Bwe mbona ekifaananyi kino mama akiikirire vice president. Nze kwabuka nti Busoga eta egemye oluguudo lwene olutuusa era ekyo gye mwogere ku 10 years program ena agyokuwaaku nga Busoga tuli to another level. Mama nsoniga ntambwire mu mbere ndi saaga ina miramba kenda saaga ina
ndeti nayagana n'abandizeyeka era ava kutuma Reverend David muno bwati tumukamangu ondetere amakerenda gange togere yeka twekanikamu nenda okwebaza tijja kwogera bigambo bingi aboogezi abasoose ifwe abakulembera enzikiriza mu Busoga nenda okutegeeza akiikirire vice president we are together ate newuunya Katonda yalonda abaweereza mu Busoga muno abasaadde bayikaikamu nze abandi mbeegomba nakati kale singa nemwikaikamu oti naabo mbeegomba kuba abantu bakulu sekendire ssebo Katukilo nenda okwebaza abakulu bano abava mu Busoga. They are very humble. Okuba ni first third prime minister ng'ava e Busoga timwaganangaku nga yeekulumiza down to earth. Mama babalanda tiyogere down to earth. Obweno mumbeda bwayagera kati takwogera bigambo bingi. Sebo tulina okwebaza okutaking up this matter. Twali ni Professor Lubega nga bw'owulire era nenda okwebaza abakulu bano bakayemba ye batoola amaani n'ebiseera okuweereza Busoga weewuunya. Twenda okubeebaza aye nga nja kwogera ebisembayo maama waife ali kutukulembera mu nsonga eno kino kijja eri abanamawulire. Nze nsiima ino omulimu gw'abanamawulire kuba nze batukobera bye tutayidi. Aye kansooke mbeebaze ku luno mufubye okuwandiika amawulire agali positive ku Busoga. Ekyo kuba nze nnumiro ino ebyamawulire ndi ku TikTok, ndi ku YouTube, ndi ku kye byona byona, ndi ku Facebook, ndi ku Twitter, X. Aye bwe mbonanga muli kuweereza amawulire agagemagana ku Busoga kindizaamu amaani. Mbasaba imwe naddala abali muno muli kubona abandi bali kubataka ku profese ng'alinga Katonda ali kati Katonda abayimuse abatwale nere ere mungire yalere kukindira. Mbasaba mwogere niba naimwe oija amawulire gafuluma dakiika ndaleeti gadesitoyinga buli kikoleibwa kirungi. Omuntu asobola okwenenya aye kizibu okujja ku kayinaako bati banange kinafulumya kyali kifu aye kiba kituse mu America, kiba kituse Ghana, everywhere, Canada, nga tosobola you cannot record it back. Ng'abakulu bano abatukulembera batyema emberi waife nimwe abakulu mwena we are stakeholders of this land. Twenda okwebaza tuusa okusima kwaife eri Kyabazinga waife okuyikiriza consortium eno okoperatinga. Tuli kusabira ssebo puroguramu zino ez'okusaba nenda bwakubakubira bassebo nti bwe twabeera wano Bishop Paul Hannington yali akaali kutuuka ku idaala ly'alina lyo. Aye ndowooza bya Busoga Consortium bino. Twebaza Katonda okulonda tugemerera la Busoga yaife. Abakulu abo otyemena bona ku layini eyo but very humble and they are very objective. N'abakulu abo abatyembeere very humble, very humble. Balina humility. N'abakulu abo bona abatwala mu politics but very humble. Okusaba is the key. Era ekyo nikomenkeza nakyo. Okusaba is the key. N'ekisumuluzo
era bwe twasaba bingi bigire nga bibaawo. Kyensaba Mr. Anthony Mula okozese abakulu abo ab'amawulire batandika okutoolayo ku biki byetuuseeko oluvannyuma olw'okusaba ng'abasoga babite mu mpapula ez'amawulire bajje tulini TV yaife tulini Baba TV babite ku radio yaife liriwo smart mbayo ino wala lyakobera omukulu ti mbayo ino twabayo ni radio dona twenda ebintu bino biwulikikane tulebe okola bintu oti tuli mu kizikiiza sebo omukulu Kayemba vibrant as you are kolagana n'omukulu oyo ebintu bino bitandika okufuluma babone nga tuli kutambula ng'akomenkereza bassebo ne bannyabo mwebala okwida maama ono aidye mu linnya lya vice president yandituuse ano yeewuunya aye mukoze bulungi bassebo ne bannyabo mwebala okuvugirira ensonga eno sebo tuli kusaba n'okweyama ntulida kwemerera ennyuma ya pogulaamu eno tubone ng'okusaba kuno kujja mu maiso kusimulule buli ekyasiba Busoga ate kisiba ebibi kuba ekisimuliro kikola mirundi ebiri kiyigulawo olw'ebirungi kyayigalawo olw'ebibi neyanziza eno okulwa abakulu banange bano kulayina eno bwe mutuliko organizinze mu lukiiko lunene luti nituba ku kyetwogera my health is not good aye tukasaba Katonda ayongere okutuyita ndaba bw'olwala obulwaire obutaboneka kizibu omuntu okumanya ng'oli mulwaire nabeere kusesa abantu. That's why I keep my smile on. Abantu balobe kulowooza ati ndikufa lwaide oba dduusi. I keep my smile on. N'aleetera abantu abandi eisuubi that the man is still kicking. Thank you very much. Mama, always on my mind. You're always on my mind. Always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, I'm so sorry I was blind. You're always on my mind. Always on my mind. Give me one more chance, make you satisfied. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to make you satisfied. Satisfied. Maybe I didn't love you, but as often as I should have. Maybe I didn't treat you quite as good as I could have. If I made you feel second best, baby, I'm sorry I was blind. Maybe I didn't love you quite as often as I should have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, I'm
so sorry I was blind. You always on my mind, always on my mind. Maybe I didn't hold you quite as softly as I should have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, I'm so sorry I was blind. You're always on my mind, always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to make you satisfied. Satisfied.